Dobar dan, evo malo, kako smo rekli, hvatamo sudionike konferencije. Vi ste nam primjer jedne male firme organizacije. U kojoj mjeri vidite da ova rješenja koja smo danas, neki o njima smo pričali, da mogu doista biti upotrebljava da bi poboljšalo recimo vaše poslovanje, olakšalo poslovanje ili možda poboljšalo vašu poziciju na tržištu, da možda možete raditi neke kompleksne stvari nego ovo što danas. Pa sad su tu po meni dva spektra. Jedan je spektar generalno poslovanje, gdje je bilo kakva digitalizacija ili pojednostavljivanje ovog birokratskog i administrativnog dijela posla ili ovog dijela sa pohranjivanjem podataka, pa traženjem i tako dalje, pomaže kako god jedna forma digitalizacije, ali to mislim da svima generalno treba i može biti korisno, naravno treba se s tim znati ispravno koristiti, poslužiti kako nekom odgovara, ali na to pogotovo malim poduzetnicima odlazi jako puno vremena. A to nama nije korisno, pogotovo ako se bavimo kao osobno ja arhitekturom i bi mi trebali kreativno pristupati i istraživati prostor. A što se tiče istraživanja prostora, upravo taj digitalni napredak u biti omogućuje, recimo baš što smo i danas čuli, da se određene stvari istražuju u formi modela, znači bez gradnje, bez fizičkog invadiranja u prostor, nego ti na formi nekakvog digitalnog modela istražuješ kako to utječe, da li stvara neke toplinske otoke, da li pozitivno djeluje, da li možda je baš tu dobro jer ne znam je sjena, vjetar i tako dalje. I pogotovo u smislu nekakvog prostornog planiranja i takvih stvari, mislim da su to trenutno izuzetna prilika da se takvi sustavi razvijaju, a unutar manjih firmi nama nekakva pomoć i za komunikaciju, kako sa investitorima, ali tako i sa javnopravnim tijelima. U kojoj mjeri su hrvatski arhitekti i urbanisti spremni za nove rješenja? Pa ovisi o veličini firme i o generaciji. Mislim da mlađim generacijama je to nekako spontano dolazi i prirodno kroz sve aplikacije koje koriste. Jednostavno ti otvoriš firmu tako osobno. Ja sam odmah imala sve na Drive i onda još pohrana i na cloudu. Znači meni je to bilo potpuno normalno, to je bilo prije 6 godina kad nisu drugi tako funkcionirali. Korištenje Wi-Fi-a, koliko god sad zvuči banalno, dosta firmi ne koristi, ali nekakve velike firme mislim da idu u korak sa osuvremenjavanjem u digitalnom smislu jer im smanjuje gubitke, a sad ovo starija ekipa, ajmo ih tako nazvat, koji su već iskusniji, malo im je teže prilagođavati se na neke novije stvari, tako da malo ovisi kako o veličini, jer im je to u biti financijska korist, onda nije toliko ovisno o generaciji, ako su manje firme, onda mislim da više ovi mlađi kolege digitalno su napredniji, ajmo reći. Super, evo, puno vam hvala i vidimo se uskoro na bootcampu ili na Test Before Invest ili nekom od sljedećih aktivnosti projekta. Super, hvala.